Omurimo gwo kutongoza ihuriro yo kusimba ebikondo by'esharo yo kutanga abahingi n'abarisa gukorirwe aha mugyera gwa Rwencwera Rwenkurijo omarika Nyabwanga Metoma. Regulation yi 17 negira ngo omuntu weno rabashyire omugyera nanga ekisharra ekiteme nanga enyanja atekeho uburyo kugira ngo omugyera ogwo nanga ekisharra kyagira kyasisikara. So myaka 10 tukozere empenda twingana kilometers 10 Uganda yona kwetorora ezo no mayire 12 wa mayire 12 organo ingana na Mombasa kumanya Kenya tukusimba ezipira zimukureba government ziyatire okugaruraho ebishara n'amateme omuri Metoma kukatandikira ahitemeriya Nyamuhinzi omugombora ya Metoma na Katenga kandi abatura bashabirwe kwejumbira omuri kugaruraho obuhangwa bwensi ahabwo kuba mbitabire binyo mu Maraka nga office ya member wa parliament no kukora rutindoru abo kuba twina abana binja bakuruga bugongo bakusarwe Rwenkurijo kugira bata kugira ngo kikashara batisisha konkita karuka gumayo hati tureba abwe bintu biberebyo kugira ngo twinitaka eriyoro be kubasa kumera mu kishara kandi hatukirumwa mizi agutubasize kureta tukasasa na hona ntorangwe kishara nisiza kukora okutongoza ehureji kurabire omukuta emikono aha mapu y'amateme n'ebishara byo muri Metoma. Omuntu origura biza kagendo ashishe bisharara ogwa taratina ruhanga tuza kusimba demarcation yenu urukomero orwo urukumanyi santedi neitaka neriyo kukozesa project y'amasanyarazi agaitu omuganda nkaga abibyo buhangwa omu district y'Ibanda bakwatanise n'ekitongore ekyagese batire ensharo aha mugyera gwa Mpanga okuzibera okukora emirimo etari kwikirizibwa hihi n'omugyera ogwo. Omugyera gwa Mpanga oguru kwiha amizo mu nshozi eza Rwenzori okuza omu nyanja ya George gutwire guru kutahirwa kandi bamwe n'abekihome cy'embohe ekyacuburara prison farm. Wiva Mpanga egi netweresha amashanyarazi agakuruga ka Mwenje so agona nigakavaringa itwa bibanda bakiragwenda n'abakamwenje n'abandi nakasese icyo nicwenda tukiprotecting amizi gijure tutunga amashanyarazi. Omuhureji kilomita 5 nizo ziratiyebweho esharo kandi omubiragiro bibyo buhangwa omugera nkogu esharo niziza omburingwa bwa kilomita 100. We are silting this river because of the farming activities. We are not doing enough protection of the buffer zone. So this is a huge contribution towards this effort. It is 5 kilometers which is going to be demarcated here today. Mbwenu twine umugera gwitu gwa River Mpanga. Mwena numugureba wayemera hono oreba kugwa bene gutandikira na hati ya kuguri kukaguma no guhwerera ukagura umuhango munonga konkati guhwerire kimwe no twirwa gwaza kwijura enjura yabe gwire. Yeah, this area that you're seeing us standing in, it used to be cultivated by the civilians up till last year. Till last year, and it is us who chased them away. Okutahira emyanya y'amizi kizire nikiretwaho empinda hinduka y'obwire kandi district y'Ibanda eyino mwanya guru kwingana hectares 15,194 gw'ebishara kandi hari yogo 28 gutahirirwe ekirukoreka obucweka 42 n'obutonyezo bubiri. Gasha kwa Beno Muhozi na Timose Mushabe.